3 P's. Yabo? OP abathathu. Is people, places and playthings. Wona yini lanto ayifunda lapha rehab. Yeah. Wona key loyo mfethu ukuthi ukwazi ukuyeka isidakamizwa, ushintshe indawo lezi aduhlala kuzona, ushintshe abantu labantu uhamba nawo, ushintshe izinto zokudlala. Like abantu angisaye emaskande yabo? Yeah. Angisadlali lezi zinto oma razor, lezi zinto esisebenzisa nje mesibhemu. Yeah. Angigweme indaba yazo. Yeah. Indawo nabantu ade ngihlala nabo ngisabhemu. Yeah. Njoba kuthiwa places, people and playthings. It's 3P. 3P. I think people kwamele bezazi izinto enjengalezo ngoba it is not about drugs only. Indaba yalo 3P. Abantu angasebenza naseyintweni even if umuntu efuna ukushape ifuture yakhe. Like lo 3P ngicabanga ukuthi ongasebenza. Ungakwazi nje ukumendlala nje wena. Yeah, ngoba yabo umuthi uyajula ngampela kuona. Usebenza isidakamizweni kuphela. Okay, ukhipha imic yakhe vele la iqhoshe lapha phezulu. Siqhoshe ipi man. Funa bengizwe kahle. Yeah. Awuthi ese yose kuvele nami ngifuna kuvela. Ifasele ngapha. Yeah. This 3P. What is it about? Lo 3P. Usebenza kanjani? Mina sengimbuka ngenye indlela. Yeah, nami yazi. Hey, isikhathi esiningi ukungisiza bese ngibuye ngikhumbule yazi. No, I'm a poet bafo. Ngihlaza inkondlo inomqondo ocashile. Kahle kahle lo 3P ufana nenkondlo enomqondo ocashile. Wena ungawuthatha ubheke ngesingawe entweni oyifunayo. Even if ufuna uku-achieve ama goals, lo 3P ngakulekelela ekuthenini uyiguide ngawo. Ngoba nje asivele sithini mfethu is not about the drug kuphela. Yeah. Kahle kahle it's about life. Ufuna ukushintsha impilo, sebenzisa lo 3Ps. People, places and playthings. Shintshe nje lezo zinto. Abantu oyisurrounda nabo. Yeah, njoba ngisho ukuthi mfethu iwona mina ongangisiza. Ngoba ngeke ngithi professor mfethu, to be honest with you, offer methadone. Ngoba nalo usizo engingakusiza ngalo. Methadone UK. Yeah. Kodwa ngilala laphi kwabantu ababhemayo. Ngihlala nabantu ababhemayo. Izinto around yabo, izinto around la mina izinto zokubhema. Yabo lapho environment angina chance lapho. Yabo ukuthi mancane kanjani amathuba. Okay, nayi methadone ikhona. Kodwa la ngihleli khona. Edlekeni kahle edlekeni saye wonga ila ngizizwa ngisafe khona. Why ngathi mfethu uyang-offerisha nayi methadone imnqobe? Yeah. Mnqobe imozizwe uqalekile phuza methadone kodwa nali mhlambe ihala neskero nefoshon. Sebenza la. It's the best lokho. Ungikhipha busy. Njoba tengisha izolo mfethu ukuthi sengathi ungaba busy. Emnqobe. Umuntu osekhaya wena une experience edlule yami, edlule umuntu obhemayo, edlule umuntu osekhaya. Abantu abazi ukuthi bengakusiza ngani ngoba wena uke wasebenza e-rehab. Kahle kahle ngisho singakuthatha sokurehabilitator uyotshela into oyaziyo. Yeah. Like mangathiwa utshela umuntu wena ufuna ukusizwa ngani, yini ufuna ukusizwa ngayo. Mina ngazi mina because unazo zonke impendulo, yonke into ikuwo. Uphethe amabhomu, uphethe isibhamu. Yabo into engizokutshela yona bra wami. Yeah. Njoba ngisho ukuthi ngibile ema-rehab. Yeah. Kodwa kumina kwakunalokho ukuthi ngenzela uma yabo. Yeah. Kwangakasuki kumina. Yabo manje ngikawutile, ngirithayile. Okay. Ngoba abantu abangababukeli ngiyazi into abangayi-understand le. Njengamanje wena unentombi lapha ya. Unesithandwa sakho sithanda ngenhliziyo yakho yonke. Angithi uyazi ukuthi i-weakness yeyithandani. It's either intombazane noma umuntu wesilisa. Uma ethathwa oyedwa esiwe rehab, kukhona lo sasele. Bathi kunamathuba amaningi okuthi engaphinda kudonsele khona lapha. Yeah. Futhi into ekumele yenziwe njengamanje, kumele kushawe inyoni ezimbili ngetshelo lodwa. Kumele uthathwe wena intombi yakho. uNkulunkulu mfethu la ngavele ngibone khona ukuthi khona mfethu. Concentrate. Sithisho njalo. And ngicabanga ukuthi wena umuntu ongaba strong kuyena lo ngoba phela lo siye samzama mfethu. But usukhonayo wena empilweni yakhe. Sami. Ngiyacabanga ukuthi seningabambana ngezandla niwela umgaqo.
futhi kubantu thina ufuna bekusize ngani abantu bayakuthanda abantu umlando lo kuyaqala mina kuyaqala ukuthi abantu bethi asifuni umuntu sifuna unqobi angisakwazi ukufaka enye omunye umuntu bathi abantu bafuna ngitshela la izolo it's pressure from abantu futhi bayakuthanda bafuna wena ufuna bekusize ngani rehab yabo mfethu professor yeah ngizothini mfethu yabo lokho ofarisha bona labo kumancane noNombuzo ngingakujabulela mfethu kahle into engilwelayo ukuthi ngithi ngiyayeka ngihleli laphana izongichallenge leyo nto mfethu no mfethu yazi into engimele ngiyenze njengamanje izongichallenge ngizofonela omunye umama eThuma Ntombela lokuyena owafinalize indaba zokuthi uSiliya agcinele kule rehab yabo nje mfethu into kanjalo ngisuke laphana abantu engihleli nabo ngihlale nalabantu abakulenkinga engibhekene nabo hayi like ngihleli professor mfethu so wena singinike isonto yabo into kanjalo mfethu iyona igcina siphazamisa umqondo naleli demoni liyalwa nalo lithi zigcwala lapha nabo bagive up phela labantu yabo ngisho uzenzela wena kodwa is the biggest challenge mfethu nazi nale inhlungu lezi ekubeni wazi kahle ukuthi siphenyiswa amahali ekseni njalo ngokuthi uyi custom uphenyiswa njalo khona la iarostic kushaya khona ubona ukuthi ayabo manje ngiyafa kodwa ungeke ufe mfethu kodwa kushaya ukuthi ayabona manje zoshona manje ila le demon lisebenza khona nangu umnqobi methadone ephaketheni uyasukuma uyepake useyophema ngizizwa ngithi ngi-right professor vele akazi uzongifica ngisahleli la methadone ngiyiphethe buka ngilimaza mina ngithi kodwa ngifuna ukujabulisa wena ekugcineni it's one last uzongibamba ngizoyijumpa ngibonakala sathi ngathola futhi indawo enalabantu abalwimi nje esihamba ujantsho wodwa nabo yabo leyo ukuthi hayi bafethu siyakwenza hayi bafethu sonqoba le demon yabo leyo ku right kanjalo and futhi mengathola lelo thuba ngisho ngathiwa futhi isonto elilodwa ngingabhemile mfethu hayi ngizoyilwa nawe ungikhumbuza masiqeda la ngifonele lo mama lo ngabe ungisizile abantu abakuthandela yona i-storytelling sakho indlela oxoxa ngayo i-story sakho nobuqiniso bakho nangendlela khona umunye umfana obhalile wathi le Buddha ngiyayithanda ngizodownloada lama video ngifuna ukuyobukisa nabafana basekhaya ama video wakho a-clean awananhlamba isifundo usebenzisa impilo yakho ukuthi hayi mina bengihamba impilo kanje kodwa manje ngiyithola sengila yabo ngithi zonke izinto zakho oyixoxayo isiphetho sazo kasihle so uma kukhona umuntu okwenzayo lokho automatically engqondweni yakhe kuzoba khona ukuthi nami ngizogcinela la so njengamanje angifuni ukudla isikhathi abantu angifuni ukudla lutho ngifuna kube episode yethu yokugcina le namhlanje ngifuna sizame ukuthi kube episode yethu yokugcina sebeyona mali bengishayeka ababukeli be-Mp TV1 siyabonga abafowethu ama-subscribers futhi nami ngizoqhutha kuthiwa mnqobe uye lapha ngithi ngiyihlalele ngibona abantu bezongilanda hamba uyovela lapha ngithi ngihleli ngibuka kunabantu abangamele nezagila nezibhamu la ngithiwa khuluma hayi manje phela bazotoyitoya abantu be-Mp TV1 futhi bayakuthanda futhi kodwa futhi and siyabonga futhi ama-subscribers mfowethu we are having 27,000 wama-subscribers ku-Facebook is no 150,000 wama-follow it's 160,000 wama-followers awucabanga ama-numbers angaka abafowethu siyabonga abafowethu abantu ukusupporta mfowethu le nto lekuyatshengisa ukuthi le show yabantu njengoba usho labo 100,000 ama-phone number abantu lawo no ama-followers like kodwa umuntu ezebe i-followers angithi usebenzisa i-phone number yakhe no usebenzisa uFacebook like yabona mangino Facebook man nawo no Facebook uyangifollowa ungifollowa if ever kunento engiyipostayo kunamathuba amaningi ukuthi bekuvezele yona so mina mangiposta ivideo yakho ibona abantu aba-150 abantu aba-160,000 so futhi wena abantu aba-160,000 ba behind wena
lento yenzeka nge-internet. Yes, yenzeka it's either ku-laptop noma efonini. Yenzeka efonini. Shuthi nje kufanele ukuthi nginamafoni amangaka noma laptop amangaka. Uyatrend njengoba kade ngitshela ukuthi uyatrenda kwi-social media. Kahle kusamele yazi wenze njani. Yikho ukuthi wathatha shothi waphazamise kumncane lezi zinto lezi yabona ubhizi ngezinye izinto ugcina ungawazi omunye umhlaba kunomhlaba we-social media and engicabanga ukuthi usathane wakuvimba ngamabomu ngoba nginele ngakuphosta nje wathi phela abantu bahlukene like spiritual kunomuntu othandwa abantu kunomuntu ufethe ngivele ngithi ngiyayifaka episode yakho uthi ngiyayibona ukuthi iyashisa abantu bevele beyibandele nje ngithi ngifaka omunye uvela ukuthi chithake kwenzakalani no sengiya understand mina abantu banabantu babo like nje wena ngobulokhu abantu vele naturally ngomuntu abantu so njengoba ngisho ukuthi uma wangilalela ngakhuluma uyahleli ngiphephethe suka nje la ungasikhethi isitori sami uthi noma ngabantu bafuna ukuzokubula lodwa mabeke bakunika ithuba meke bangilalela ngizongishiya nimile njengalento fethu yesikhwama nomuthi prophet no vele namhlanje size ngendaba yabo angifuni lokhu simosha isikhathi sabantu so yazi ngikhumbuze enye into angithi njengamanje wasekumele kuhambe kuyombiwa lo muntu lo iqale lapho ke indaba yakho iqhubeka if ever uyaqala ukubuka ngale episode kuno episode this is part 4 sino part 3 sino part 2 sino part 1 i-series kaMnqobi namhlanje ngifuna ukuzama akho ngisemandleni ukuthi ngiqede so Mnqobi njengamanje nikhuluma indaba yokuthi kumele kuyombiwa isidumbu lapha ekhaya iqale lapho ngoba phela nakho angithi ubaba ubhizi ephupheni uyafika kusiswami libeleshile ukuthi nqotshela ulindiwe ukuthi akususwe lo muntu la iduze kwami ayiyona ingane yami le yabona siswami lo mdala yabo wafika nje yabo nje ukuthi into vele nje mfethu ekwakufanele nje vele yenzeka akafiki kulomncane ufika kulomdala ngobani uyabona ukuthi ovele ulandela ingqondo khuluma esho ukuthi ne-audit hayi nami vele sengiphumile ejele sengiyile police station ngawubona yonke into yabo nje sengilwela ukuthi angibe khona kuthi noma kwenzakalani nje professor ngiyazi ukuthi hayi ekhaya fresh ifeli yami lasuka ilalethwe yimina losuswe yimina kodwa ama plans ami awahambanga ngaleyo ndlela nakho kuvuka isistory la Mnqobi isikhwama owagqekeza emzini womuntu wathatha iplasma ifridge imali isikhwama leso wasithatha sasinomuthi eceleni kuona cabanga ngizotshelwa leyo nto professor ngiyazi lento uyiphendula uthini ngitshelwa abafethu ngihlala nabo nginokucasha kubona emjondolo yabo yabona wena usuzwile ukuthi uyafuneka ucasha ngiyezwa ukuthi ngiyafuneka kodwa leyo nto emqondweni wami hayi ngeke angimina kuphela uMnqobi yabo khona omunye uMnqobi la engicashe khona eyibo hayi ngeke angimini nini ngididiswe leli demoni leli feli mnyama leli uzubona ngempela yazi ungazufe ngempela mfethu ufela into ongayani njengoba ngeke ngasho ukuthi usinawane ngadayisa ngisho 30 rand just ukuthi akhiwe roster yakhe wena noma usungafa yike yakhe yabo nje mfethu la no isikhathi esiningi mfethu angihlali egcekeni khona la ngiyaphuma ngiyoyihlanganisela ngibuya ngomuntu ozobhema la noma ngibuya ngizogeza okanye ngizolala shuthi lo mfethu lo engicashe emjondolo wakhe uhlala netsekeni yakhe uMnqobi wesibili ufana wala egcekeni naye kodwa yena uhlala endlini enkulu lento ngokuyibuka kwami professor umuntu olazi iqiniso ilo Mnqobi wesibili uyena olazi iqiniso kodwa nangu magangani and futhi akekho la egcekeni lento mesingayiphephetha ngaye i-right ngoba la gqezwe khona angina footage yabo ngithiwa sifuna uMnqobi kuthiwa nangu uMnqobi shothi uyena lo wazi izinto shawa ngesicathulo la sifuna into zethu kanje into enje ekanjalo impilo umuntu abeyiphile lokushini isicathulo samahala yabo la lento professor iphephethwa ngami kuthiwa hayi kulekani siyamazi lowo muntu loyo yeni vele lo umjita lo ngihlala kuyena uhlala nentombi yakhe but defender uBrawa bekuyilona blood brother mfethu oyena ulaziyo iqiniso ngona ukuphephethwe ngalo vele umacaleni lo vele njengoba engekho uyogqekeza somewhere yabo leyo nje
ukubaleka ekhaya sengiphila lempilo yokuthi kuze ngisurvive fanele ngitshontshe something bangiyangigoqa la ngiyafika ngiphuma kuyophanda siyabhema kumnandi fresh yonke into sefikile uphakathi womnqobo nangu mabizo wami ukhona naye la yabo la lento iqalwa nje sakudlala ayibomnqobo yazi mfethu kunabantu abakufunayo kanje kunabantu abangifunayo bafethu ngiyazi nami yabo mekuthiwa ngifuna abantu ngiyazi icala and beke bakuthinta uyakwazi ukufuna ukuthi kusho ukuthini la ngisho ngesikele sokuthini relaxa sikhulumile nabo thina yabo kunento abayifunayo yabo kulula ukuthi ngiyayazi okanye angiyazi kodwa nje wena fresh ngeke kwenzeke ukuthini yabo nami ukubhayiza kwami ngisigwinye leso sikelemi ngirelax yazi ngezwe nje ngisahleli prophet wathiwa nampa sebefikile khona sebafonele yabo nje ngokwenzeka khona ngoba akekho waphuma la endlini it's like mfethu kwatshelwa ioled endlini kuthi nango ke bafonele labantu futhi bangayizithetha same time tsi imoto qhamuka abawu3 u4 room la ngaphambili umjondolo ingemuva angikwazi ukuthi ngingabona emgaqweni ngoba yabo kuthiwa ngayibona imoto same time angizokuphuma ngisibhama kweza abawu3 wefethu mnqobo wena lo nami ngokukhuleka ngoba sengitsheliwe vele ukuthi yonke into fresh sambeni professor ngathi mengithi ngijike khona la 4 room owema crescent ama hips nine taxi la imoto ngazo sikuyodlalwa ibhola ama team ahlukene njengoba ngithi i-taxi i-crescenta gcwele kuthe imoto iyodwa ngeke uhamba yedwa akusekho wena manje ukubaleka njengoba mfethu amacala amaningi agajwa ngimina la ngine-show akuziwe ngaleli cala lesikhwama kuphela omunye ngalahlekelwe ukuthi mhlawumbe omunye wantshotshela isibhamu sakhe kwathiwa umnqobi nakhona uyabo nje ngizolandwa abantu abaningi is like sobambile ufisho omkhulu mnqobi futhi ukuba seyidakamezweni kungakubeka emathubeni ukuthi yonke into ebhedayo isulelwe ngayo noma into ungayenzanga hayi ukuthi professor ungabekwa usemathubeni mfethu ngeke ngiqambela nje ngithi ungabekwa ungaganga ungenzi lutho kodwa ngoba uyabhema bra wami showcase loyo usemathubeni nje igodi lakho uhamba nalo lakulandela ayobona nje ubusuku uphuma isipawu uyothenga uplastic kufanele ukuthi uphethe nje wena umgodi wakho uphethe kanje uyahamba nanoma inini ungaqhuzuka ungene phakathi kubona into kanjalo musematrageni mfethu mengithi ngiyaphuma la Pirates Kaizer konke Manchester kuhlangene la ngizolanda indebe hayibo yabo sengiyaqala ngithi ngibanjwa ngebhlukwe la ngibona uthi hayi plus ngiyabazi labantu professor ngidafazini akukhulunywa lapha mfethu ukhulunywa nje ngoba ususu phefumula ngalo moya wokugcina ususho ukuthi ngiyavuma noma ngibulaleni abantu aba-wrong Zinkabi lezi nendawo ethi semzomusha ngasekhaya indawo nje like ihostel abantu abahlala khona yabo so indoda igcwele emzomusha zigcwele emzomusha kwenze njani usale belokuchaza siphi isikhwama isinokuthi hayi bukhosi yami zangiphinda einsukwini ngisanda kukhuluma indaba ya 4 plate we-stove i-fridge i-microwave i-TV ngingedwa ngayithatha kanjani lezo zinto ngisanda kubalekela leyo nto nje ngasekhaya kufunakala lezo zinto sengizogaxeka ngala futhi esikhwameni i-fridge i-TV ngi-abnormal kanti mina mfethu into engaka ngiyithatha kanjani ngingedwa bafethu 1 2 mastermind nekwangilalela ngakhuluma ngahleli hayi ngiyakutshela isikele sifikela manje bra wami borazo ngiyasikhumbula isikhwama senu cabanga mfethu ngiriska ngempilo yami ngiyasikhumbula isikhwama senu sathathwe yimina ngiyavuma konke lokho enikufunayo yazini ngibalekelani la induku indawo esimi kuyona sengisusiwe la ade bengicashe khona simi endaweni eyipassage professor
akukho umuntu la khona abantu abamile lapha enzansi khona abantu abamile la phezulu mekukhona umuntu ozoqhamula la ipassage nje vele kuthiwe hlehla yini kuvalelwe mina udonga ngala udonga indlela yokubaleka ile ukuthi ngeke kule ndoda ephethe igeja ngalapho okanye nginyuke ngiye kule ndoda ephethe irifle ngeke nginqamule showcase izongithela phansi kodwa isikhwama ngiyazivuma ngasithatha cabanga into engingayazi kuyimanje ngisasho futhi angiyazi leyo nto kodwa ngilivume lelo cala okay siphi isikhwama ngoba ngiyabona ukuthi hayi isona isibalekile indaba ye-TV nane fridge isikhwama sikhona lento eyila isikhwameni ilo muthi lo owawula eceleni siphi-ke isikhwama hayi isikhwama ngasikhuthuza aborazo ngathatha iy'mpahla lezi ezaziphakathi ngayidayisa isikhwama sisemjondolo ekhaya cabanga ngiba esekhaya buka ngiflopha kanjani ngiba esekhaya one ekhaya it's like angazi noma nginonyaka noma yibo i-decade ngagcina khona usuzobuya manje ne-forum manje ekhaya kufanele ukuthi la engingakwazi khona uma ngiyodlula ekhaya angibonakali ngize ngiyifihla uma uhlezi kulo sofa oqondene nasemnyango indlela iyodwa idlula la ekhaya ngoba ngemuva ihlatha akuhambeki khona cabanga mfethu abantu besifazane bodwa professor bakulela iceke njengoba ngingekho mina kodwa ngithatha Manchester Case Pirates ngifaka khona lapha asambeni hayi abafuna ngigibele emotweni hayi phansi njengoba ukubone ucebelethu le umasingcwabisane kuyongcwatshwa imoto eyilandelana kuhamba mina phambili ngibanjwe ngala nangala emva kwami ngilandelwa abantu abangakanani njengoba usuke ubona imoto eyilandela ihezi noma kulandela umshado kodwa nje professor yabo njengoba ngise kwawa abantu abarongo labantu imoto esiphambana nayo siwa nje ngixoxela ibuyele eceleni nayo yabo nje abantu abaphethe iphamu kwami ilabantu ekuyibona abangibambile laba abaphambili ilabo abasusa imoto emgaqweni ukuthi azizivulele so wrong lane lapho kokuqala kodwa simakade uNkulunkulu ukuphi aqhamuka ngani noma iveni nje noma i-private iphoyisa libone lento ngoba vele sisecaleni siphethe iphamu la lo showroom lane showcase nje umuntu omthetho angafuna ukuthi azi ukuthi kwenzakalani showcase ke lapha la ngizobe sengikwazi ukusinda khona nami ngoba hayi ngizovela ngikhihla isililo lo ngihlanye straight kodwa hayi ayakwenzeki ngaleyo ndlela yazi la ngayitshela khona ukuthi hayi today usuku lami namhlanje kodwa hayi it's fine siyahamba sekhaya mengifike ekhaya ngishaya ingidi sekhiwa amagethi okubiyeliwe ekhaya kusebusuku nanti kusebusuku njengoba ngivalelwe la ipassage vele bekufanele uma ngithi ngikhuluma isitambu nje into enolwembu ngishawe ngesilence ngishiwe kanjalo behambela mekutholakala isidumbu ekuseni lezobulawa hayi sizwile isibhamu siqhuma kodwa vele ile nje umnqobi asamsotshela uma wakhe ebuye ezothatha yabo nje yonke leyo kusho kwakufanele kwenze njalo njengoba ngiba esekhaya siyafika ekhaya khiwe igate elikhulu elincane elikhiwe mengifika la khohlo ingidi ayisho ezuma endlini aphuma mithi uyabuka professor nangu sathane lo uma wakho nto uzomhlukumeza ngitshele leyo nto mfethu leyo nto mfethu ingakho ngeke ngithe yabo mfethu omunye umuntu loyana professor omunye umuntu noma ngathiwa kwenzakalani kodwa uyena nje mfethu phambili mfethu alindiwe la ikhona mfethu ngiyayiqhenya ngaye nami ngiyazi one day uyayiqhenya ngami yazi ukuthi ngafikelwe inyembezi mfethu ngoba boma mfethu kodwa hayi ku-right mfethu uNkulunkulu waziyo ku-right yazi ngisuke ngibathatha labantu futhi ngibayise ekhaya mebabona uma la abone ukuthi ayingeke zimshubele namhlanje why weza la uhleze edlule egijima la uhleze ecasha lenzo ukuthi ngimboni kanti ngiyambona mfethu uthe ngibuka emehlweni professor ngivele ngicifile yabo
abone ukuthi hayi sikhona inkinga engibhekene nayo mfethu into engangimincele ile avela yenza ukuthi alivule igate mase sengisekhaya professor ngisho athiwa ngiphethe lutho kodwa hayi ngistarring hayi amandla lando ekhaya bafu ngistarring ngitshele la iManchester iPirates iKaizer zonke iphelele la inkinga ngesingene kuleli gate elincane sonke kanye buka into yami ukuthi ngihlele kanjani angiyanga kuleli likhulu ngoba bengazi ukuthi siya kuleli likhulu zizongena lezi zinto lezi angibafaki kuleli lincane cabanga elincane kuba kujwayele ukuvula igate ekhaya alivulwa ngenisa ngene elikhulu ekhaya yabo amathuba emabili leli likhulu alijwayele ukukhipha ngangithi ngiyafika khona ngiyibone ngithi ukuthi ivuliwe ngilahle ngivule kanti sengibafaka phakathi ekhaya yabo ngathi ngibafaki kuleli lincane ingidi yakhona ishugrasta professor yakoloza mayivula kodwa ngitshothi ngalo la soma wathi efika nokhe wathi ngiqebe bastard sefikile hayi njengoba niqhuba usathane mase sesihogweni sakhe kuphethe yena ngingedwa ngizodefeat abantu abangaka buka mfethu njengoba ngisho ukuthi iKaizer Pirates bonke baphelele bala sesiba ngokungena kuleli gate mina ngiyaqhutshwa ngithi showcase mina fanele ngene kuqala yabo siphike ndoda Isikhwama hayi razo yami mjondolo wami ungale emva kwendlu asambeni sekho yeso sithola lesi sikhwama khona elalimtshela igazi oyembambela hayi wena yabo le ndoda yangakhulumi nami yayime nje ukuthi wena uyindawo izeneze ngangitshelanga kodwa izenzo zakho awubona uthi nje unamanga bathiwa isikhwama semthandolo ngathi yabo emva komthandolo wami kunamaplangwe ingodo zokubasa yabo ngiyazi it's like we step busy vele ukuthi ngikwazi ukujomba ucingo ngezwe ukuthi nje professor qashu la engibambe khona ngathi awu kulona amandla wena ufakazi wami kodwa bomalume singihamba manje sangincenga ngisuka nginhlavu 1 2 vele mina ngiyawazama kanjani vele amaplaga qaqaqa ngezwe ngomuntu ethi hawu wabaleka yasho into yakhona zo hey bofethu yabo njengoba ngithi uNkulunkulu unamandla ukwenyosa inhlamvu njengoba ngisho professor ukuthi ngitshela ukuthi uyabaleka uyobhutsha lapha ishaye khona inhlamvu akafika uyakhona ukuthi jika ukuthi yangala mengiyangala mhlawumbe la izoshaya ngakhona hlanhla leyo kunomsela la so ngivu phansi emseleni segcekeni lomuntu la nanga umnikazi waliceke umuntu wesifazane ngeke nithi ningena esangweni ningabona abala senzojomba seniphuma hayi madoda antihloniphi kephi yabaleka lapho bashiya kanjalo baleka kwami ngizoyaphiyeke manje ngiyaduma la ehlathini yazi ngithi ngisathi ngihlala phansi ngikhokha umoya ishimphle enkulu idlule nemhlanga la ngithi ishobile ngiyalala phansi ngiyavuka hayibo kwezenjani amathumba ayashisa ayibonayo inkinga angidubulekanga ngifresh ngeke ngiyahamba ngisakhumbula kahle ngalala lapha ngalolo suku ngisakhumbula ngalala lapha kodwa nje kwathi kusekuseni ngathi hayi sinqawunqawo ngiyabonga ngiyahamba manje sengisahamba bo nje ngithi ngibele ngiduma ngibhinelwa ngasekhaya ngiyazi ngiyafuna kodwa ngisana kuloku risk nje ngibele ngihlangana nabantu kaBest angibazi labantu labo bo bavela bathi abantu vimba qala ngithi uthi bayadlala mhlambe bangithusa yabona hayi bo ngiyabona phela abantu bangijaha professor so ngibaleka ingqondo yami emeyibuye labantu ngicabathi bangibona ngalo lesuku babekhona kubona labantu ngoba uyabothi hayi abantu abangazi and futhi bayangifuna mfethu emva kwalokho nganginele mengithi ngiyafona nje ekhaya ethi ungalinge ubhade emnqobi bakuhlaza labantu pheke etsambo lakho ulethu usho nje kuzofika lokhu uthi engeke uma mhlawumbe indlela angixosha ngayo akasangifuni uyahlanya wayibonela uyazi mfethu ngididiswa ilelifu leli professor yabo le demon mfethu buka mfethu
yabo buka ngicabanga into ezikanjani yini ile demo nayo kuba kusebenza ingqondo le kaMnqobi sebenza lo Mnqobi lo wesibili lo kuyena lo shiya abantu bemile kuyena lo afevuke kuyena lo wenza zonke lezi zinto kodwa uMnqobi uqondile mfethu ngiyazi phansi kumina ukhona mfethu yabo nje mfethu impilo kalova mfethu impilo yephara kahle kahle phila nje lezo zinto mfethu so mfethu wena ukulokhu uhamba usinda kanjena mfethu kuthini kuwe phela mfethu awucabanga ukuthi uNkulunkulu lokho ekunika ithuba lokuthi mhlawumbe waye mfethu yabo kuyimanje ngingakhumula ngisale ngesudi esele professor anginanxeba lo mbese kumina anginanxeba lebhodlela anginayo inhlamvu yesibhamu kumina angisidalwa ngiphelele njengoba ungibona nginale ngozi yebarrel kuphela engayithola napho uze kushona umngane nami sisemtshondolo naye iyona ngozi kuphela enginayo ekhanda leyo kodwa mongibuka ungijaji ungazuthi hayi ngeke lo mjida lo abantu bakhala sabanjwe yona iwonga lo yabona into ayikhulumayo nje udakiwe lo tshelo uyibona ungakholwa mina bakhala ukuthi ndoda even wena nje uyaphila mfethu awubonakala ukuthi mfethu usithwe ilento professor mfethu ilento engisithile mfethu no lokho ngiyakuvuma impi yokugcina lokumele uyinqobe ukubheka kwami lo ingaleyo ndlela engibona ngayo buka mfethu uyabo indlela esibhema ngazo ewonga zihlukene kathathu ngicela ngisho lalele mfethu nosafisa ngicela ngilalele zihlukene kathathu kunendlela le yedamu leyo ngimixa nensango mase uyayifaka iwonga le abangena ngayo abaningi buka-ke yabo nali idamu usuligoqile sekushoda ufake le wonga ukuze ubone ngampela ukuthi njengoba ngihlezi ngithi inedimoni uyimbela wena la ilo igodi lakho ayithi leyo ungale verify la idamini uqala uyigigaya ngekhadi ibe impuphu buka-ke professor njengoba ugigaya ngekhadi kuyafana nokuthi uphethe ifosholo uyimbela wena umgodi wakho ngenkathi usuyivuvuzela le wonga awuhlukile nomuntu otsemlotheni uthulweni lebuka idamu ligoqwa kanjani ubuyisa kanje njengebhokisi livaleka kanje kuthi lo chaseayo mfethu usebenzisa ifoil angithi ukuze uchase bro uhamba nomgodi wakhe eceleni kwakho mosakule usakulento yewunga yabo angisho ukuthi into engifisela umuntu kodwa ngithi mukule mpilo yakawonga buka le foil esebenzisayo for ukubhema iyona le foil oyothulela emgaqweni oyobuya imbethe wena ojovayo ngitshele lamanzi ohlezi wafaka emzimbeni kuwena koze kube yinini buka umuntu okubona uma esibhedlela ugula ujova la kunenoni ikhona iside sehlombe noma isisinqini wakwajovana nini umthambo we-drip kuphela lamanzi ayapi mfethu la wafaka kangaki osukwini buka abantu abajova isikhathi esiningi bashaya ngeenyawo engakanani ayehla lamanzi ehlele ey'nyaweni siyothuka sihleli nawe ngelinye ilanga la uthi uyajova uvele uqhuma amanzi nje iyona mpilo yakawunga leyo mfethu yazi ngikhohlwe nokuthi thina bebengifuna ukuyibuza ngibuka kanjalo mina kulento wena ovuvuzelayo mlotheni thulweni uyigqiba wena uyimbela wena kathi ugigaya uyimbela wena usukumbithuna lakho mfethu unali ibhokisi lakho wena material lensangela laphakathi uwena uyifakela wena mlotheni thulweni mase uya mfethu yabo ngendlela olibuyisa ngayo idamu ngikathi uligoqa same njengokuvaleka kwalo ibhokisi mfethu yona mpilo yakawunga leyo uyimbela wena fana uthi umgodi uphethe ngoplastic wasespa noma inini ungaqhuzula into encane kodwa mfethu oqalayo otestayo ozamayo zibuza into eyodwa mfethu buke ungigoqa ngoplastic omncane kanjalo mase uyibuka wena ukuthi ungakanani uyibuza ukuthi kuyoze kube yinini ngidlala uplastic omncane kanje okay na into engifuna ukuyibuza ngobe kunembhalo elapho la khona laphana how mastermind yeke lo lembhalo isho mastermind ungasichazela ngayo ukuhlukahlukana kwayo yabo njengoba
kunalesi sisho sithi mfethu when days are dark friends are few kodwa yazi ngimini ngathi mengithi ngiyayibuka leyo nto okay yiqiniso kodwa what if ngi-eda leli gama elithi only your mother and father are there for you okay when days are dark friends are few only your mother and father are there for you abazali bakha bakumelayo bro kusuke ngasekho umuntu njengoba nawe uma wakho manje mfethu lokho angikho eduze kwakhe kodwa 100% guarantee usamile nomnqobi mfethu nawo ngiyazi mingingathi nje ma ngiyazi professor mfethu ngowakhe hayi ukuthi ngithi ngiyamkhomba akana choice kodwa yena uyazi mfethu yabo sisekule nyanga abantu inye yi1 namhlanje ungathini kubantu besifazane as a whole nje bonke nje abantu besifazane ngithi mfethu yabo njengoba kuthiwa imbokodo mfethu qinisiwe mfethu baqhubeke beyibambe ngoba yazi mfethu i-time mfethu like likawodi i-time lithe wena la kodwa yabo kumuntu wesifazane lo 9 months professor ngiyazwela mfethu urongo kangakanani wenze kangakanani wone kangakanani yena kodwa yazi wena umuntu obuye akulande mfethu uyena umuntu buka nje uma ngendlela engangisengimune ngayo mfethu kodwa kwakwaziwa ukuthiwa na inja yakho itholakele ehlathini isifile wasukuma mfethu wamkhumbula wabuya umnqobi kuyena emqondweni umuntu wesifazane strong ingakho egcineni ngibuye ngithini mfethu le yambhalo leyana in every man's success in every man's fortune mfethu there is a woman behind it emcebeni wakhe mfethu umuntu wesilisa ukuphumelela kwakhe kunomuntu wesifazane kodwa ephumeleleni ngomuntu wesifazane akekho umuntu wesilisa so sibona abantu besifazane bayihlanganisa bona lento ukuze bephumelele but in every man's success and fortune there is a woman behind it ngendlela umuntu wesifazane a strong ngayo like from your mom or from a sort of a girlfriend ngicabanga ukuthi ukhuluma ngomama ngoba phela abantu besifazane kuyenzeka ukuthi abantu besifazane like kuyenza umuntu wesifazane athola indoda yakwazi ukuthatha umuntu wesifazane odayisa umbili emgaqweni kodwa umuntu wesifazane onemali ngeke amsukele umuntu wesilisa odayisa umbili kodwa umuntu wesifazane kahle angazi ngayisho kanjani lento bawubunjalo bomhlaba nje yonke into isukela kubona ngoba nakho ukudabuka kwayo leyo ndoda udabuka yena umuntu wesifazane so manje vele kahle nathi sakhiwe ngabo abantu besifazane kahle that is why yabona uma wesekwa umuntu othandana naye wesifazane emaphusheni akho ayiperform yaphumelela buka mina professor ngikwenzele isibonelo ngento oyaziyo nawe abaningi futhi abayaziyo abaningi engibhema nawo bawofakazi professor mina hayi ukuthi mhlambe ngizenza untantswempu kanjani kodwa ngakutshela mina ngilali ngingagezeli ekseni fanele ngixubhe mina njalo ngiyapi kunjani konakele kanjani fanele ngixubhe fanele mengiyophanta fanele ngikhuthuzwe kuze phuma imali ephaketheni lami lokuthi fanele ngilale ngidlile uba umuntu owenza leyo nto mfethu umuntu wesifazane futhi umuntu wesifazane nje sesemgaqweni kunjalo kodwa akupheli akakhohle ukuthi ngimbokodo mina ingakho ngithi umuntu angisho ukuthi amadoda ngiwabukelela phansi kodwa ngithi nje umuntu wesifazane salute so kahle uma umuntu wesifazane usuyikhohliwe ukuthi umuntu wesifazane usufuna ukubusa uphile njengendoda usuphambana nalokho kuba unique kwakho usuphambana manje nalamandla onikwe wona yabo nje yabona nje kwinto kanjalo engingakusho angeke ngibele ngidrayisa uyabhayiza angidrayisa uyabhayiza uma umuntu wesifazane ufuna ukubuyela ngale sidodeni ufuna ukulawula ufuna ukuphenduka igabade into ebuyivitseki ibe yona imbokodo leyo yona into engayindawo ehlezweni kanje into emngento njengamanje madoda sisele no 1 minute ukuthi 40 minutes ngifuna ngiphinde siyibuyisele la isiqale khona abantu siyabona bayamthanda umnqobe bafowethu siyacela ke manje bafowethu ngicela umuntu ongakwazi ukuthi abe usizo nami ngiyacela avele bafowethu ngiyacela
njengamanje ngizofonela umama Mantombela hayi lo mama unamandla kahlahla yaze ngize ngihlangane ngisho naye yazi indaba hey kumuntu esifazane hayi unamandla lo mama lo umuntu esifazane uthinta lapha uthinta la kunyakaza khona ngikhethe mina kunyakaza ama rehab uqinile ngeke wathi waqala wafonela rehab yangapha ezantsi kwathiwa ngazi kugcwele kanjani wayishintsha wayikhomba kwenye ucingo uhambe ezolifaka ngisho konye ukhasele ko Fryhead ngiyafisa ukumbona lo phela mama ngahlangana naye ngozanele mbukazi yazi mina ngisho ngathiwa Nqobi ke okay ngoba uthi ufuna usizo siyakuthatha sikisa kwiplanet uzofika uhlale wedwa khona up until uzosizakala yazi besalindele ukuthi ngizochaza ngibike ngithathe same time asambeni yini ngendlela nje mfethu ya ngiyafuna futhi ukuthi ngimbonge nomama uZanele Mbokazi uthi ubusy kulezi insuku ukuxhumana kusekuhle naye asajwayela nje sixhumana obatha WhatsApp lo mama loyana uqinisile inamandla embokodo hayi yabo ukuthi manje sibuka ngalendlela nami ngibuka ngayo umuntu esifazane ngiyamhlonipha abantu bayekuyiphathisa kwalendlela abayiphathisa ngayo yazi kufana babulala isizwe kahle umuntu esifazane ofile ufana nokuthi ubulala isizwe lo kufana nomuntu mina professor umuntu esifazane ngeke ngitsandane naye mina ngiyamtshela ukuthi yabo mfethu okwenzayo ungakuyijesi wenzela umnqobo uzenzela wena yabo ngoba kunenkinga yani umuntu esifazane ngimhlonipha nje bangihlonipha uma wami yabo angeke ungibone ngibeka umuntu esifazane isandla kunokuthi ngimshaye ngcono usuke eduze kwami yabo ma khona into ahlezi eqhenya ngayo ngami professor wahlezi esho ukuthi hayi uthothi ukhuluma nomuntu ngikhona ngibalalele baxoxa ngani esho ukuthi hayi ngizele inja ngempela uyahlupha kodwa yabo when it comes to respect okay uma mina bethi mengishaya professor kunokuthi ngimphushe ngizozama ngayo yonke indlela ekuvikeni kwami ukuthi ngikwazi ukuthi ngibaleke ukumphusha kwami ngibona ngazo sengimbeka isandla yabo ukumphusha kwami nje ngibona ngathi it's like ngiyamlwisa shothi ngingcono ngivike ashaye la ashaya khona ngisuke ngiyinhlamvu we starring akashwebi uvele ihlalele kanje athi ngokhe ngizothi ngijika lapha ekhoneni lomnyango uzosho la muhle bami stepeni ngisithele ngibuye ngifuna ukubona umkhombisa ukuthi ungishayile ngalimali kodwa ngihambe ukuthi mhlawumbe khona into engizoyikhipha ngomlomo wara mhlawumbe uthothi sengiyathuka hayi ngeke ngathuka omunye umuntu kodwa hayi lo yamama lo yani yini umuntu esifazane mfethu nina bendlolelo phapha ekhanda kamenza into abakawulalele lo muntu omemeza ngathi uyakhali uyalela uthi igula likaJama lichithekile awunina bakambhudu ubomvu ufana negazi awunina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlambe limbhedule njengamanje lena okhuluma ngoprofessor ngokamkhiza ngidabwa phansi kanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini lwakamandlakazi uma ngabe usuthamele lolu hlelo weze wafika la ekugcineni le bekuyiseries kaMnqobi lapha besilandisa khona ngakho konke ake abhekana nakhe empilweni okunye kuseleke ke akakushongo angazi ke noma singawuqopha umlando emlandweni Mp TV1 akaze kuze kwenza ukuthi abantu befuna umuntu kangaka if ever ngiyafuna futhi for part 5 uyalazi office lami ngiyafana usuliqedile already iviki usaliqedile vele if ever ngiyamfuna ukuthi ngiphinde ngimlande nakusasa sizoqedela iseries lapha kunembuzo uyayikhulumela like makuthi kunembuzo abafuna ukubuza yona ungadropha ngaphansi ukuthi part 5 mina ngenza ngizobe sengikuphendulela lo mina angenza ngokuthanda kwami ngenza ngendlela abantu abafisa ukuthi kwenzeke ngayo nanokuthi into engiyithanda ngomnqobi yodwa bafowethu ama episode akhe onke aclean awananhlamba iyona yabo enye into ekingiphatha ukuthi yabona manje i-episode inazo isifundo but inenhlamba ngeke ikwazi ukuthi ngoba phela yabo thina kule environment yabo njengoba ngikhuluma nawe ngikhuluma no pro wami yabo ngingaphazama mfethu ukuthi sengikhipha inhlambe emlomeni yabo ngikhohle ukuthi kambe yabo nje mfethu yini kodwa yini inhlambe bengasebenzi kakhulu ezitorini zami yabo nami phela ngiyacabanga ukuthi lento engiyikhuluma kumele isizinga yabo leyo njengoba ngisho ukuthi njengoba ade ngithi u-anti wami wakwazi ukukhipha amagama enhlamba ethukumayo ethi ukuthi nokuthi ngcono ngithi wasebenzisa leli elu-F ngesiZulu leli elu-B ngesingisi ngoba ngibalela ukukhipha inhlamba
ngiyazi baningi abantu abalalela. Hayi and mfowethu iclean kakhulu bafowethu into engicabanga ukuthi ngaba interesting lama ubuya nayo ingesikhathi usubalekile ukuthi wabaleka washonaphi kade ufunwe labantu laba wagcina usuphula ukudlela ekhaya ngicatha abantu izinto abafisa ukuzizwa lezo nanembuzo abantu abadrop imibuzo kube yiyona ezodetermine engikwazi ukuthi ngikhulumele phekwayo ungabuza noma yini mina ngokwesingami series namhlanje iphelile kodwa ukudelisa inhliziyo zabantu abadrop imibuzo abanayo ngawe ukuze ngizokwazi if ever bayakufuna abadrop then kusasa ke kuyomela ufike ke sizofinalize yonke into ngakho bafowethu uma ungakabi ingxenye siyacela usubscribe abantu abashawu like bafowethu like khani video ukuze izokwazi usirecommendelwe nabanye ujoin membership is 20 rand izokwazi ukuthi sihambe nabafowethu siyofundisa izingane ezikoleni membership mina professor ngisho ngathiwa umzali mina ufika nengane yakhe siqala ethi yamxaka nje uyangazi ngitholakala lapha eprogram ungibize Mnqobi kunenkinga kanje nangu uma uphethwe yikhanda ulahlekelwe yikho konke iyamxaka umdlwane wakhe umdlwane nginja mina showcase uncela la kumina ibele uzongiza ngeke ngangizwa mina njengo professor sengiyidede indawo